Pasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Dito. Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student? Ngunti pagsayaatan na. Nagbaligi ka. Kita addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impaw it ni Manong Roman. Ay, dahita lagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una yung nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, kanyang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ijay syudad, tatang. Buwan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Ta nagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumatan, maanya tijak kayat asida ay. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip kulatan ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamak-either ka maglagta dita ayang di bato. Saan na ta mailiw kanya ni Roman? Hoy, anyamanin ti pampanunutam. Unag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan ni Ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Kasiguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patpatuludan na laang ang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laang cellphone ti pagsaritaan mi. Ngamno datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayatin nakpahinga ta ni Roman. Iso laang ti makasumbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tang taglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan sali. Mas daawak nga mingkan kay Stella. Takay kayat mo nga umaitaglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw. Ken nadalos mo ti danom. Wan. Sana bali at nadalos ti danong diti karayan. Wala. Idi adda tayo pa'y laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kani Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mang bagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kang tulaang mo, hinton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. Adangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Abi nga rud asaan anak break ka. Sali. Iti kasta,
Saan kan akanayon nga agpampanunot no ay ayaten na ka nga tapay wan mo saanan. Kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kayat ko amaamuhan no anya tiga po na. Asaan nga agaw-awi dito'y probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka day na. Ngam ibagang mo ka ano, asod mo ratakton. Kaya't kumatiag pa siya ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga dapang panunutan. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alako. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakoon. Oy, Dorothea! Umay ka dito, oy! Gumatangak itilakom! Umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Tapurok dagito'y lakok, Sebio. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Nanan. Gumatang ka kade, wano umis isam kalatan na mangkit-kita kanya. Ay! No, apay nga nung asaan adata tinaikari iti tunggal may sa Dorothea. Nanan. Anya ka dit sa sawam, si Ibiaw. Kit no insukat na idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, why? Gumatanga. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talako, mano kayat mo? Mano amin tibayad na tagatanga. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alako. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan niyo, nanang. Idinto ta nalako amin anakang niyo. Ginulpe ni Sebio. Ha? Ni Tata Sebio? Wan. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat ti dalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wan nga rod. Saan mo't akas ta idi si Bibiyang payday di asawan? Ngem itan anabalo? Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang, No apay ka na, asaan ada kami tinaikare? saan nyo latan nga italtalat ni Tata Sebio, nanang? Nalaing lamang sutil day jay. Saan nyo agurguraan? Tamad iti ada kaguran ha. Saan anatalina ay ti panunot? Saan pumatkit di aguraan anak ko? Day talaag, tatalaga ang masurunak kunkwana. Intiplaan ka iti kape. Atoy, Agyaman na, Carla. nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito Aramida. Awan pa'y panawuntan nag-date. Trabaho na tatiaday ti panunot mo. Ala, adaywan na pailay. Tapno sa anak amasinga. Okay. Sige. Panawan ka pa dito eh.
Kaya't kung agkalay sa kami ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayo. Napagsaritaan niyo kanin dahil tabanag. Saan pa'y, Papa? Kaya't kung ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Adda ka din nasa unakan ka, maipapan iti dahil tabanag. Awan pa'y, Papa? Nukasta, urayan nga isingasing na. Hindi ka agapura. Ngam, Papa. Ay, ayatot ni Roman. Katsak kayat ang maagaw sa baling. Iso akayat kong agkalay sa kami. Urayan nga isuti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasi nung agpasyudad ta intunbigan. Uwan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo dya syudad. Sige, Agyaman na, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasya. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyaman man yan, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam day ka. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ngagpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanag. Adamat kwarta. Share ta, ah. Narigat mo't asikala ang tagas-gastos. Sige, agyaman manan. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape ka pa'y nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Sale. Agyaman nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, ah? Uwan nanang. Di kwartayaw. Ang mga numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Uwan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Uwan nanang. Ay, sapay kasuron ko, ti Amala. Ha? Ag, sana balin, ah. Anya nga'y ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Sapay ko mga ron, tamasarakan nyo, ti ayan na. Sapay ko nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman tayong tunbigan. Sana bali, tawan sa tayo ija opisina. Intak pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor, ah. Trabaho latan ti ada iti panunot mo. Sige, sigat matumpad. Ang yaman na, hak. Ay, kamaw dyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bali. Tawan sa rakta iti trabaho. No mabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Man, yan lugar yun. Saan pa lang nga itay? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti ada pa nagbiag mi iti probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang, mapantay jay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Ag naed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga itay? Dumteng to ti panaway. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun, ha? Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray di nalakalaang. Di kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bali, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad.
sapay ko mga ta masarakan ta ni Roman. Sige. Mabisina ko. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapanantang? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta niti kanenta. Sige man lang. Kasla na imas daytoy inorder ta. Ala, manganta nga rudan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakita? kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka agpadyak. Ni Roman. Ni Roman dayjay. Sali. Kun kat nga iso. Asino nga tagi kadwa na amang mangan. Sali. Maangatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw jay babae. Inikan na pa iti sida hindi plato ti babae. Sali. Mabiglaan. Anya ti aramidam. Kaya ko apon ken no ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa iti sidaan. Ikakunday ta platom, ha? Boston, nabsuga ko. Excuse me. Hello? Si kaka din ni Jimmy. Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagaw, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Punak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, ah. Disturbo ka, iti pandangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ta ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, ha? Kunamlan asino day siya babae. Kasla tinong panak itigas dyan na sa una. Ha? Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day siya babae. Oh, timakdar ka matin. Dito'y kalaing. Siya kunti makisarita iti dayja babae. Diyak magustuhan ti imbaga na kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalaing. Ta siya kunti makaamukan ko na. Umasidirgan dito'y ayan ka ni Roman. Sali. Abay ka. Diyak ninamnama ti ka dayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kayo. Roman, di kadwang a babae. Asino rin chay? Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan, daruman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela kan Roman, idi adda da pailaeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas, ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela kan Sally, tapno mapanda iti address ni Roman, iti nasao asyudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam. Denggan titulo iti serye tayo ita alawas ana paulwan. Naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jak minang namat ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among kadino apay ngagda kami dito syudad? Andayin disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumor kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Asino day jay? Sige, inakon. Stella, Sally, di na ka man kinasarita ni Roman. Sally, Apay adi na ka man kinasarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. rumartan dito. Mabigaan, ipasupot ko dagiti makan. Sayang man, umunakan ijerwan. Sumaruno akton. Anya ti imbagang iti day ti babae. Tarim mordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito restaurant. Oh. Kastagayam. Among kadi, naragsakag. Gaputa pinabainam kay siya babae. Gapu iti dayta. Ad-adda, amain lawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mon. Ado ti kayat ko agatangan. Saanan? Agawid tan. Kaya't konti aginan na. Ha? Into namin sanan ti papanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapong taay ayaten ka. Anya day tuyan anak kasam. Ana, relax mo tirik lang. Kani, itay ka pa yung agsangsangin. Ang sublitan ni Jay Probinsya, Sally. Aglugan iti bus sa mapan ni Jay lugan tayo. Saan? Yaramidam, ag-relax ka lang. Tamang kita at iti mabalinta apag dagusan. Yak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadkata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally, Ala, agi na natapan. Ahon gayam, adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo kadita awagat. saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Kanita, amangan no kadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mangan ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, Dorotya. Pinayapayan nak mag di masidaga. O anya, gumatang ka itinapang alakaw. Nagpintas kalat ta, Dorotya. Mangrugi ka manen ako naksebyo. Pudno matimbaga ka. Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Ah, sigurado ka. Kaduan. Among namin, Dorotya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng itaan ti sidsidaat.
Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Ala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anatan. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado, Dorotya. Gulpiyay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, Dorotya. Mabalin ka diti agaren. Ay sumardeng ka man. Ah, O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakok. wen, mabitlaan ka de. Di ka agungay. Taumadulaang ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiay. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yon, Nana Dorotya. Da kayo matgahin ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ije balayo. Ginulpeng ni tatang mau dagiti lakok anatan. Di nasaya at Nana. Bagbagaam ni tatang mo. Tadi na konsutilan. Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana. Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na konsutilan pa'y. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukon kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Amangan nusap sa pulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengel iti tenged mo, pare. Ito. Angam aguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. De Estela kan sali. Addada dito syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant. Ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan hak lito. Ang daawag ko. Mabit lang tasong bata. Oh, Estela, kaya't nakakano ka sarita ni Roman. Kaya't ako sarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibaga mo sa din kaya nyo ita. Taumayak di tayo nyo ita ang plan. Ha? Pangasim sali. Ibaga mo sa din kaya nyo. Sige, dumngag ka ta ibaga, Roman. Papa, awan pa ni Roman. Saan pa'y asimbang ko? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpatulat ha. Ngam, Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa'y asimbang pod ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturog kan. Saan, Papa? Orayak asumangpet ni Roman. Dito itapay laang ruwar. Bayan tada estela kan Roman nga agsarita. Uwan Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo ang nakaadal. Gusto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapu iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan Juana. Anya? Ay, kastagayan. Jak maawatan. Ilaw-lawag mo kumalito. Nakastrek kami idi iti skincare store ni Don Sotero.
Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noon niya pa'y at trabaho, ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal ni. Kastagayam. Nasingpat ni Don Sotero. Awan mako nami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. Nudikat aduda. Kastagayam. Nasingpot day tadon. Ngamjay anak na. Kaslasaan ang nasingpot. Nasingpat ni Carla. Awan mako na kankwana. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken agtungpal kami. Isuda gayon tinang paadal kada kayo kinirungan. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami itinegosyo ni Don Sotero. Sana bale. Taadamat ang sweldo ni. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman ije lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatan kan tigabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya kong naliklikan ni Carla. Pakawanin lang, Estela. Dagiti text ko kanka. Dagiti awag ko kanka. Apay adi mo sungbatan. Gaputa kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na ngalaan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasarita iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukastang. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da ka adagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kun nga ayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di nakarakupan. Gaputa at adda masaksaktan. Pakawanin lang, Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalat tate ay ayatek. Baston! Nalpasan ti amin kadata, Roman. Agsubli kami ni Jay lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. Nukasta. Winaswas ni Estela ti ayan ayat yun. Jak mababalang. No kastati inaramid na. Ngam. Nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla jak kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaen. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti iumayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito. Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. Jak lata mailibak lito. Ay ayataklatan ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Stella ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasulakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakil ti utang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Iso nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito.
Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngem, sa bali ti adda di ta pusong. Ngem sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa'y ana imbag. Lito. Wala. Bumaba akon dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaan asimang pa? Iti daguste gayem ko. Nagsasarita kami lain. Diyak kaya tikas tanga aramida. Awan dagas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Mani po dita. Jakon kaya arumwar ka itirabi. Norumwar ka man. Naskan akaduana. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to nilitong inton bigat. Damagak kan kwan. Nupod no anapan ka ija ayan na ita arabi. Carla. Anya ti amo. Amang ano adamot sa bali, anapanam. Ala. Ingkan iti salid mo. Tayo nakmatan maturo. Sibiyaw, imayak takayat kakasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papankada kati pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kade, asaan anagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano ang mapanawan ti trabaho na. Kasta kade? Amom kade, anapan ti anak ko ijay syudad. Tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay, Di mo kadi amo nga agayan ayat da sipod addada iti high school. anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga yung bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawain. Agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta. Sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kanti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw-away. Amangan mo, no adan pamilya na ijay syudad. Ay ket no kasta. Di mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Ah. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Tasaan kamot alimpyo akasarsarita. Kasan ni Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan sani. Sige, saan na bali? Ta nakapasyar tangutan. Nakagatang tan iti pasalubong. Sani. Diyak maawatan tiriknak. Anya tirik nam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan, ayat na. Ha? Ngam saan anak ka? Idi winaswas ko ti ayan ayat ni. Wan, ngam amo. Si Kalata ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Amo nilito dayta, tag best friend da. Ngam noan niya ti ko nam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Wala. Saan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si Kalata ti makamu, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin.
Imbagak matkan ka. Nga urayam nga isuti mangising asing iti day taabanag. Ngam, Papa. Kayat ko nagkalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayat at launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sangata daruman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas nagsarita daruman kan Estela. Katwinaswas to'y balasan ti ayan ayat da. Gaputaan dan sabali akayan ayat to'y baro. Inkadeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ti gapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manan ni Carla iti amana. Nga iso ti makisarita ken ni Roman. Tapno agkalaysadan. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas na napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Papa, alam kasarita mo ni Roman. Kayat ko nagkalay sa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam, Papa. Kayat ko nagkalay sa kamin. Sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayat at launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak to iti opisina. Agyaman at Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman na. Naragsakak unay. Roman, mapan ka kanu iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Ano nga tati ibaganakan ka? Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akas tatin ako na. Gaputa nagagat ka unay. Si kantay empleyado, ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabitlay. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lito. Ibagak to kan ka. No anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta ka, muumanugot ka. Anya rita, sir. Kaya't ni Carla nga kalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga irangrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapaniti dayta abanag. Sir.
Gusto nga ita, kasarita ka. Ano mabalin? Agkalaysa kayon ka ni Carla. Sir, Ala, ikan kay ti gundaw ang agpanuno. Ket no makaikadeng kan, di ka bundeng o masinag kanya. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. wan sir. Amom ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir, Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo kun ni boss? wan. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige, Serious ka ni dayta nga imbaga ni boss? wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din ni Roman? Nagkalaysa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kuana, nga agpanunot kay. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat ta kanya. Apay akasta, Papa. Iha. Bayan ta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, at daytan ti in-order ta kananta. Kaslasana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takas lang mariribukan ka. Kaya't nangagkalaysa kami kini Carla. Anya? Ay, day tagayan tinagsaritaan nyo. Unak mo maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalaysa kayo nga rugan kani Carla. Jack amo no umanugot ako ano saan. Mariribo ka na. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalaysam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakitam ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Kasta gayam. Iso nga ita. Lipatan matan ni Roman. Ana, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngayon. Kasta at talaga anak ko. Dumteng tipan niya kapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta ka dito syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kanyang bakasyon dito yung lugar tayo? Kahiliw na ka na nakaw. Ah, Nagbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman! Ano dyan ang nagko ngayon bagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak di. No kastan? Dayto yan ti gondaway, Roman.
Agbakasyon ta adwa ijay lugar yo. Sir, agbakasyon nakbiit idi lugar mo. Uray siya, sir. Agbakasyon ako mamat. Sa nabalay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sa nabalay, tasaan kayo mat siguro nga agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutat ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta. Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. Wen, Papa? Nulakat imanugot. O sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no isuti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami dington bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa ti anak ko kan ni Roman. Kat isupayan ti agragot iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Dito. Alang arod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ije lugar tayo. Dito. Ah, Roman. Sumurot ka di talaga ni Carla? Bayang lata sumurot. Alang arod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anyangay ti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kami. Sige, katagananad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid itijak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugaling. Ni Papa mo? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahe. Wen, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyo. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketuleng. Agayan ayat meron da Roman ken Estela. Di agabalayan tan. Ay saan? Ngamen, adan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raw. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manan si Biyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon. Tadi ka manakak. ala. Gulpiak manentalakom Dorocha. Tapno saan kan amabanog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sa nabali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga road, iti kastang ar-aramiden nyo, tatang. Isuad yun ulitin. Bay aman tayad ardak asutilain. Anya? Ay unay kayon, tatang?
Sana balay, tawan mo't dakas nga ibagbagak ken kuana. Anya nga min ay ati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mo't anapintas. Akas lasabong anagukran. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulang? ibagak laeng tinaamwak kinilito itay inmawag. Nga anya. Agbakasyon da kanyo dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malang. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kasta ti kuna ni Lito. No apay nga isurot na pailaang daya ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat ni. Ngam, masairak lata iti dayta nga inpadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito yung hotel. Gaputan mo asaan ka makaanos iti balay. Eh, siya ka lang. Tagyan dito hotel. Well, sige. Panawan kan dito eh. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka iti balay. Angam kayat ko ang makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adagan ka. Ibatik latan dagiti kawus ko dito hotel. Tas sumurutat, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan tatan. Dahil gayang, ti balayo. Uwan, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ket siyak ti amana anataer. Ah? Imalakanyak ti anak ko, Miss. Isu anataer may. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita ang ngamin ti rupak. Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige. Agmerienda tayo. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi Carla. Sana kas iti balayo adakkel. Ken di aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Juan. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Ha? Juan, tata. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Ha? Juan. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Ha? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo at talaga, tata. Noan niya laditan, ti ibagbagayo. Ala, gusto na itantatan. Ituloy tayong tiyag merienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanya. Gapo ta asawak ton ti kapsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang.
Hindi pa lang na ibagbagak ka niya, Roman, na agbakasyon kami dito eh. Di na kaya. Manang, baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin itilangam. Well, Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? well. Agkalaysa kamin to, iti mabiin. Kasta? Inton bigan, kuyugan nag, lisan. Agpasyang tan iti lugarin. Siya kon ti makaamu iti gastos tan. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid ak maten. Saan ka naagawid? Dito ikaw. Saan? Among maten ije balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ije. Roman, Sige, agpatuloy ako. Roman. Mabalin ka din agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta. Ay, ayatan na ka di. Kaya't ko abaliksam nga ay ayatan na, Roman. Sige, panawan ka nito hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy ako, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't tiagmay-may sa dito eh. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Totlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Kat kadwa na ti kayan ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanan bibiyang na iti daytabanan. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpat nga rod da Roman, kat simurot ni Carla aging gayjay balayta. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro iti pagdagdagusan na ang hotel. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige, panawan ka dito'y hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gapot ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy ako. Roman, saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't tiagmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy ako. Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Ni, kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya, uminom ta. At darid wine ko dita. Sige, Mabit lang alaak.
naman. Amok, mariribukan ka. Jak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno ang marikriknam. Asaan mo ang mabalin nga ikalay sa ni Carla, ta saan mo gayam nga ayatan. Kasla jak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotera, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno ang marikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kwa tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Ngagkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti paraken ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang. Ngam kasanon ni Manang Estela. Isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahiyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulang. Wan ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasaya at nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksatan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, di kaayan-ayat na. Anak, Anya ka di ti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa balik akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti pan naturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay mi tinagturugam. Taawan ti aircon ditoy. Tata? Sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack namin makontak ti cellphone na. Jack man amaw. Jack nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at tiam muna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tatiam mo yung anapanan na, tata. Kaya't ko asurutin. Ay, Jack amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau.
Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amang ano ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaon ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pa'y lang. Agawid ak tulap ta inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae ang nakatugaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkar kan kay di balayo. Ngamawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Ngamamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin nak mo sinaktan ka. Ngamamo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday nga utang anaimbag anakam. Isuitan tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-adalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukay ta iti naragsa ka pamilya. Nalapit asaan adata tinaikari iti tunggal mais. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Hindi ka ayan-ayat mo ito. Estela, Hindi na karakupan. Kaput at dan ti sa amamayikrik na. sika ti ay ayatak, Estela. Sika, kat awan sa balibay. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasubli. Kat adda ka matayin. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na ditoy? Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak am mula ang balasang ko. Ang... saan? Ngamin? Ay ayaten nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin?
Siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Roman, agyaman agtada kagayaman. Natagtaganak anang muray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel na nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan-ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am-am mo. Amom ka di, manang Carla. Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela Gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am-am mo. Ken kayat ko nga agbalin a pagayam. Adakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laeng no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ije hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Ada kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taraon ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla. Isu ni manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wan, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak lata. Ket sorry ha. Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla. Anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan ko na, Lisa. Basta kayat ko laeng amakita ken maam-am mo. Ken, kayat ko ti makipagayam ken ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam ken ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Alangan din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti pa nagpapagayam tayo. Manang Carla. Sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige. Agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay syudad? Well, dito.
Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Stella? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilang tipiliyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nujak itong palti anak na. Sige. Sikalat tati makaam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tayin may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni Diyas syudad, inton bigat. Kayat kalaeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, ama awis kanto inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to ka ni Sally. Anya. Mapatganak ka di? Sige. Bakit di na saan? Ay ayatag unay ni Roman. Kat aramidag ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaan no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw kung agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No isuti makatuluyam. Talaga nga isuti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman, kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Stella, ang makisinarak iti hotel ang nagdagusan na. Imanugot nga ron ni Stella. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Kat inawis na pay dagitoy at dumara ito, iti kalaysada ken ni Roman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapno amun na, no kasano ti ayan-ayat, idi da Roman ken Estela. Itagagayam. Denggan ti tuloy ti seryetay wita lawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw kung agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad.
Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No isuti makatuluyam. Talaga nga isuti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, ta makapagpanunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyon ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta. Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid, ken kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na kan ni Estela iti cellphone. Ngam among kadi, Carla. Aging ga ita, nilata Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngamday ta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akaayan ayat ni Roman, kaslag tupak kan kuana ti langit kan daga. Anya? Carla, ibagak da ito'y kan ka. Masair ka man, ngam iso tipod no. Mabain launay ni Roman kan ni Papam. Gaputa iso tinang tulong kan kuana, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Iso nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman nakta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigod nga ayuyang ta. Kailiw ko daytoy aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak karuman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin iti syudad. Ngam si kalat ti linaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka di ngagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Isu ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ikagumaak alipatan ti panagayat ko kan ka.
Kat kasta ka magkanyak. Kat maudin da ito'y apa nagsarita ta. Estela, Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apa nagbihag. No awandaan ang tulong kay ka. Ang mga nuti mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsaka para kan ka, Roman. basta ti makunak. Sikalat na ti ay ayatag. Kat saan to ang mapunas na itapa nagayat ko ken ka. Estela. Sige, anak ko. Agan-anad kayo iti pa nagbiyahiyaw. Kat sapay lakumata maulit ti pa nagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad manong. Wan, ading ko. Di ka agdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan aywanam ni Roman. Kat aywanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. At ka di parikot na, Lisa? Wan manang. Adda parikot na. Katno di na maurnos dayta. Amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutan nyo anaimbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak? Ibagam laang. Dumngagag. Awan. Ada ka di kayat mo nga ibaga maipapan kadata? Agsao kalata. Tadungagag. Awan. Awan? Ngam apay nga rod adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok, Roman? Ada pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti pa nagpampanunot mo. Kat malipatam nga agman-maneho ka. Kat madisgrasya ta. Di kagdanag. Saya atag ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Abay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko ken ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ay ayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakuna na asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga uray anya pa iti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikon kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayaten na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta tirason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapatpatagkan ko ana ti utang anaimbag anakam nga impay dakarlakan ko ana. nanang, Di ka ko mapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Ay, madandanagan akpaykit din kan ka.
Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka kadi asumrag? Saan pa'y laang, nanang? Ang apay. Madi ka ditirik na? Wan, nanang. Agi na naak pa'y laang. Ala, agi na ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ang maditirik na ingka nagpa-doktor. Apay, anak ko, di ka kadisumrag, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakken ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Awan lat gaganay gayak. Estela, Awan lat gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpadoktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpadoktorak. Agina na aklaan. Estela, anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ak amapisin? Nay, saan ka kadimanen amangan? Manganak tulatta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y silad mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak tulatta, inton mabisinak. Kita anak ko. Ang mga nadakit dimot maday, amarikrik nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan mga anak tulatta, numabisinak. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka diti nasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak, Lito. Ma'am. Kuha. Di kasta a reaksyon mo. Nalabi ta sa anak a maragsakan iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Ngam, kayat ko lata amangag. Sige. Dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Tawan sa baling nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Day ta, ket gapo iti utang anay imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngamday tatipod no, ma'am. Gumatangkan iti lakok anateng, Sebyo. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalata. Nga, ay alakit din, gumatangkan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak dayta nateng mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbanog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit ti kaayan ayat ita ni Roman. Wen,
Amo ko, ti may papan iti day tabanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela ti naikari iti tunggal maysa. Ay, kasta ti kunak. Ngam di tay lamaw. Nga amangan no iti udi na. Kat da Estela kan Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Kat no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebio. Nadepresa mutan. Ngamen, saan mutan amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamwak kininanang mo masakit ka. Iso asin narong karandakan Kumusta kan? Sa anak ang masakit, tata. Apay nga rod akala at akim mutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga adda sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kamin ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa, Apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo maggayam ka baalan. gapot akas tati may barbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa. Uray manupay atawan na di kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wain, Estela, balasang ko. Di mo ko mabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sa amin ka ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman. May papan iti dayta abanag. Saan? Umanugot to matlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya, Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Aktong palata. ngam saan ang mabalinti kasta, iha. Nasken apagsaritaan yu ato. Saan ang mabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Isu akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalay sa kayon. Anya ti makunam, Sir, siya ko ti makaamu iti amin ang magastos. sir, Roman, ipatpatag ko una iti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswano anya ti makunam, agkalay sa kayo kuman. sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya kon ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya.
Hello, Lisa. Nakaawag ka man. Manong Roman, adda ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimutong, kung saanan ang nagtrabaho, at dalatan ijisilid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salon at na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso pangasim. Ibagam adi na baybay anti salon at na. Matuloy nga ta ti kalay sa daruman kan Carla. Gagayem, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo tan nga awan gaganay gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salon at na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimot lakan kwa na? Wen, agda nagakunay kan kwa na. Iso pangasim. Tay bagam adi na baybay anti salon at na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. sige. Agyaman ak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Stella. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturod nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunutek ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko daytoy ang mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak ken ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na ngay ayatemat. Ngam awan tinarik na apanagayat ko ken kuhana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Nga magpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman,
wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalaysata? Anya? Ne, abay akasta ti sawam. Idin to tawan matparikot iti gastos. Tani papatag gastos. Saan ka nga ayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay lang. Tamo ka masursuro naktong nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae ti ay ayatek. Awan sa bali, no din ni Estela. Roman, Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka di te parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisin ni nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yu kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anaimbag anakam. Sir. Ngamti pa nang ikalay sa akin ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Roman, anya kaninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma. Sir. Carla, iha. Saanan amatuloy iti kalaysayo kan ni Roman. Kinasarita na kan may papan iti dayta. sana mabalin, Papa. Jack kabailan. Iha, si kaamot la ti kaasi. No agkalaysa kayo, adi nakamatay ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalaysayo, iha? Ladingitak. Ngumjak itulok, nga agkalaysa kayo, asikalaeng ti agay ayak. Sir, ag-resign ako. Add to iti resignation letter ko. Anya, Nasaysayat nga agsubli ako ni J. Lugarmi, sir. Kaya't agyaman iti amin akin ni Embagyo. saan anas ken nga ag-resign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mo't nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga ag-resign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parekot. Pumanaw ka lang ni J. Balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla.
Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyaman nak, Lisa. Ngam saan ko ang makandag ita? Kanot tulak ta inton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag video call. Sige. Song batam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijerwar, kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaaykan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutem pay. Ti aramidam ita kat urnusem ti bagim. Sumrkakit din iti trabaho. Ay naimbaglaengen taman nakaawat ti manager yo. Iso ang maawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaelen ti bagim gapuken ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kit day. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka. Tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intabot agpalailang iti bye-bye. Saan, nanang? Ay, Estela, pangaasim. Agpapigsa kakit day. Sige, Lisa. Gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagakin ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa balipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mudita, sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya kiti mapaspasamag ita kini Estela. Basol ko dayto Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan-ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Gapo kanyak. Basol ko dayto, sir. Iso nga agawid ak pailayang. Taurnosak dayto. Sige. Awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Karlakan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday to ti anak ko iti udi na. Isuan nawayakan amang sumli iti kaayan-ayat mo. Agyamanak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko man. Roman, ay ayatan ka. Agyamanak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak ti na ikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat ti ikaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan, Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pailaan. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid ak pailang iti lugar tayo. Nas ka na makasaritak ni Estela. Ang mga nudakas matkit diti pagbanagan na.
Sige. Kat, kasano ti coaching os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintin na gamot iti pinulan. Iswa talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige, Lito. Katagyaman iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapod na. May papan ka na kami kan Estela. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, Kasebyo. Sumarunong tulangan ni Lisa, tanapan gimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman amo iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay lakumata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pailangan, Lisa. Saan ko ang makandag ita? Gaputawan ganas ko ang mangan. Saan ang mabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amang gatamangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit di dayta! Ani? Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka? No di ka po kanyak. Apa yan nagsubli ka? Saan ka di nga kalay sa kayon ka ni Carla? Ano? Nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa akin ni Carla? Gapo tajak imanugot. Kat nadaman ni Kalaysak. Awan sa bali. No di si ka, Estela. Roman. Agkalay sa atan, Estela. Ikalay sa kan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panagligliday mo. Tadakon dito'y sibay mo, Estela. Kita agmanuan niya ter aramiden dagiti dua. Anya. Si Ripok ida. Ay. Ha? Di ka man, Sibiyaw. Anya siripan. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamin, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaws. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanda ito ay? Awanan ni Roman. Nalabitan na kadano na ni Jelugarda. Gusto niha. Sumardang ka niti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman? Papa. Kanadamad basol mo, iha.